Bangladesh border ga nangna Meghalaya ki ngamkhai manungda maitai singna wana hingauba ISTV news na thengnare makoina Manipur sarkar amadi Manipur miyamgi thawjal gi migyeng kahori Kurumjari ISTV ki Manipuri pau miyeng tabiru singbu taramna oksari hojik pau sanong pizari Bangladesh border ga nangna Meghalaya ki ngamkhai manungda maitai singna wana hingauba ISTV news na thengnare makoina Manipur sarkar amadi Manipur miyamgi thawjal gi migyeng kahori hiramsida report ama Meghalaya State ki East Khasi Hills ki manung chana leiba Sela Bolagans block hairiba mafam aduda maitai gi yumna kunma thoi gi myoi cham kun romna khundaduna wana hingauba ISTV news na thengnare Meghalaya gi konung Shillong dagi makha pangna Cherrapunji fautuna kilometer merfudra nipan rom chatlaga Bangladesh border ka nakna leiba mafam aduda kilometer 30 ongi akoibada Isamuti Koilaghat Bairong Bolagans Kurikhol amadi Naya Basti hairiba mafam sinasida India macha ama oibagi khudung chaba amatta phangdana maitai singa wana hinghauri Society Registered Act Meghalaya gi makhada chahi asigi October thada register body amoina semkiba Bolagans Maitai Development Society gi General Secretary Khongban Tabam Kulajit na phongdorakada Maitai singasi lising amachamapan nemphugadi pangi Indo-Pakistan lan amadi lising amachamapan hundramathoi gi Bangladesh ki lan mamangdagi mafam sida khundaduna laklabani matam amada yumnak chahum jamri rom khundaduna miyoi lising ani lising om rom khundarambadu hojikti yumnak kunmathoi gi miyoi cham kun rom tamak ngaire mafam sing asida class 10 pass toba miyoi taruk tagi hena leitri sarkar gi thabak toba miyoi amata yaudri makhoi gi hingbagi lambi asi sengpak saba nung thugaiba amadi nung honbana maru oiba sinpham oiri Amaromda Indian macha ama oibagi chap chaba hingbagi hak phawba phangdri bot thadabagi hak phawba miyoi tara rom tamak ayaba piri haina phongdorakli hujikti khudong chadaba mayam kongai ma leyaba Meghalaya government na khoi voting right pi daba refugee ki status to hujibak thambiri aba voting right pi daba aduga gi ration card pi daba aduga gi government ki scheme haibada job card na chingba adigumba facility ama bo khoi se thangde aba voter id card jam apply to ninga so document to leita bani na moina khoi bu che chang do pi daba ni residential certificate haiba jaha kaino current ki bill haiba che chang do di su de bani na khoi chatlaga ade apply to bangam de aba tarigina ba moina khoi bu pi de aba khoi na chatpada voter id kaino gi residential gi damakta certificate ama pi wa na haiba da chatpada moina khoi ja pi rakte aba sarda singsina khoi ja pi rakte aba aduna ada chalaga khoi na apply to bangam de huji ba bo khoi kaino gi Indian citizen gi phangba da right to huji ba bo khoi phangdi asise karigino aibada jamna thamoi khoi jamna thamoi sokte khoi jamna thamoi da jamna pendaba jamna lai asi ken phangdabagi maram se karigina khoi fuji khoi se Indian suna na tara songi suna tara karigino khoi se identity ka sum lai tare adu minus thamoi da penjaba ma jamna laiya Bolagans Maitai Development Society ki member amana phongdorakpada khasi singna Manipur da leiba matamda phangliba khudong chaba singadu makhoisu Meghalaya sarkarna pihanninge hari Manipur da leriba khasina Manipur lamda leibanga maga voting right puno phangbanga ma koi ji phangbagi hak lei koi ji India nama ni ba India nama haga se egi right che ei pamo wa ni ba ei khasi patte aibana de khasi ichina da nungsi ba se pami nungsi ba se pami ba sakju manama jati man nungsi ba se pami ei manipuri punumak dai haningi ba egi right che punumak dai haningi mitin pinama otabada jumpan bada magi huji ana mamanga da harame kariya resident certificate hama harame huji resident certificate pi debne huji voter id card thire huji hospital da pokpadar le voter id card thire karen le raga harane chak chabagi to moto e pe card sum motok tayar gani okoi ka jatuina ba okoi to biruddha kaino ba okoi ni netro ba egi right to in pam mani ba ei South Manipur siam gi aibu sunate district tamba aibu sunate o sak kuchu manama jati man nungsi ba se pam mani ICB da phongba mutam daga ba chan okoi action lak padar di misi जिम्मेदारी से kana ludri ba kana ludri misi जिम्मेदारी से सरदार हेडमैन ना खंद मेघालय सरकार ना लो बताय tam ahum lag mikhal da bot thada khaba matungda maming taktak pikraba bot thada ba phangdraba maitai ahal lamana nungai ta ba phungdorakli ahamada akoi mut ki pangam akoi ahum lag
머리를 다자라면 71dagi ako'y hindi kakay nga siya baki ako'y butal listiga ako'y hindi no magi register mo dadi ako'y hindi nilay no nasiya baki ako'y lokot bit isa ito yung mayam na puna tension din na ako'y bukong kanina kunamito ako'y butal listi angada masuk ko Indian citizen होने लगेगा मसी सही कुमुतरा बसु सुरागा करीब इतना मसी अपन हाना फिर मगर हुई पंगली बसी मसी मरम दिगा को चतन पाम अवाब क्या खांगलिबा हिंगबगी हक फावबा निंगथिना फंगद्रबा डेमोक्रेसी सत्पा लेबाकता मिखलदा बोट थादबगी हक फावबा फंगद्रबा लमदम अदुदा लेहौरिबा मैते इसिल इनाउ सिंगना मणिपुर सरकार अमदि मणिपुर मियामगी थौजालगी मिटेंग नायहौरि मणिपुर गवर्नमेंट करिगुम मतेंग खैतंग पांगबिदना ओय मोयगी मेघालय गवर्नमेंट का मणिपुर गवर्नमेंट का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वारी सानाना सिया स्वाई सिगा लेरिबा ओय खुनमरी सिदा करिगी वोटिंग राइट पीदब्रनो करिगी मोइना गवर्नमेंट की फैसिलिटी मयाम लापसिंग तो करिगी मोइना पीदरिनो कइनो मेघालय गवर्नमेंट ना असिसे फंगबम थोई ओखोय फंगबम तो असिसे मणिपुर गवर्नमेंट खरा ओखोगी लेरिबा कांगरूप सिंगसिबु खरा मतेंग पांगबिना चे चांग पुनमक पीबी गईदमकता आई रिक्वेस्ट तौजरी मणिपुर गवर्नमेंट खंगे मणिपुर दे लेरिबा संस्थान पुनमक दai हानि मणिपुरी पुनमक हानि मणिपुर दा लेरिबा खासी पुनमक पुनमक फैसिलिटी फंगबा तारदि ओखैना करी फंगोइदना ओखोय राइट ओखोय पीबी हाइचिनि ओखोय फैसिलिटी पीबी हाइचिनि ISTV न्यूज गिदमक आइखोगी पाउमी राजेश कलोइना पाउदम जरिबा सुनील कुमार ISTV न्यूज एमसू इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मियंग मखादा थानी सथरकिबा फ्री कोचिंग क्लास मनang लोशिंख्रे निपामसा हायर सेकेंडरी सेकमाई अमदी अल्वर्ड स्कूल सिंगमदा सथरकिबा कोचिंग दा ताकपी तंबिकिबा ओजा सिंग अमदी मतेंग पांगकिबा पुमनमकु एमसू इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मैकेदगी थागत पफोंगरगले सकिबा तांग मरी के योंगनबदा मणिपुर दा रिक्टर स्केल 3.9 योंगना युहार हाकिबा अदुदा मियोय निपान सिकिबा मियोय मरफु की मथक्ता असोपन नंकिबा अमदी युम कया निंखाइबा अमदी क्रेक चटपा याखरबा मतुंगदा हौजिसु मफम कयादा अकाय तोय थोकपगी पाव यत्तना लागली ISTV न्यूज ला थेंगरपगी मतुंग इना हंदक युम कया मांगता थोकिबा सी अयामना लेबांग लेरंग तारगा साबा युमना अयाम ओइरमखि सनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लेबा खोंगदा श्री तारा तौता ngai bin bimasa ama yumgi phanglang nanmadagi lekhidaba khul aduda yengchilba matamda yum yankhai rom leibagi manungda yum 39 phanglang sekhaiba amadi yum mari ningkhaiduna leramba thingnaki yum sing adu leibang lerang taraga saba yum ngaktani मोरबुंगदा युमरी निंखाइखिबा युमसिंग अदुसु लेबांग लेरंग तारगा साबा युमगाक्ता ओइरंखि नोने अमदि ताबुंखोक्ता अमांगता थोख्रबा युम अयाम्बा लेबांग लेरंग तारगा साबा ओइरंखि जिरीदा नुपी मचा अमा युम निंखायकपदा सिखिबा अदुसु लेबांग लेरंग तारगा साबा युमनि अतोप्पा युम कया अकाय तोय थोखिबा अदुसु लेबांग लेरंग तारगा नुंजाउसिंग सिजिनदुना साबा अयाम्बा युमसिंगनि युहार हाबा अदुदा मयुम मकै तेख्रबा मियोइसिंग लेफम लेतबदगी अवाबा कया मयोंगनरी युहार हाकिबा अदुदा खुराई कोनसम लेकाइद लेबा मयंगबम शांतिबला अमदी सनासम बुद्धिचंद्र कौबा मियोय अनिगी युमसु अकाय तोय नंखि हंदक युहार हाबदा लेखिद्रबा तावुंखोक अवांग लेकाइदगी कांगुजम इबोतोंबिना लेखिदबदा TS वीरचंद्र सिंह फुटबॉल एकेडमी तावुंखोक मखा लेकाइना अवाबा फोंदोपगा लोइनना लेखिद्रबगी लोइनबिदा एकेडमी असिगी मैकाइदगी लुपा लिसिंग तरागी मतेंग पीखरे हाइरे उजेकोन ताखोंग मपाल दलेबा पुरुक सौबिगी लाइकोन मनुंग दलेरिबा मियामना लाइगी थौरम पांगतोकफम ओइरिबा संगलेन असिगी मखा अयाम्बा हंदक युहार हाबा अदुदा अकाय तोय थोखरे लेमाइगी मफमसिंगदसु चावना मई चले हंदक युहार हाकिबा अदुदा अवाना तारबा नोनेगी प्रजासिंगदा पीपल्स फॉर एनिमल मणिपुरगी मियोइसिंगना मफम अदुदा चटुना अवाना तारबा सिंगी चटुनी यंगसिंखि नोने बाजार इंफॉर्मेशन सेंटर हांगदुना लेरिबा नोंगाई स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट
Pauzanung Golmaina People's for Animal bu thagatpa phongdokhi. Assistance to the affected people, and we also would like to wish you all the best, and in times to come, please do not forget us. We still will be in need of your help. Thank you. People's for Animal gi Trustee Bisojina People's for Animal na awana tarapasini mateng pangbada natana sa sanbu singbusu ngak senbagi thabaksu makhatana chathaki kani haiki. di miyoi bagi damak da yai fana gam koi bu kanba makoi gi damak ta daga wai bu kolam sing pi bai koi lagli aduga kulak sam duna awa batar ba miyoi singu teng na mateng pang bada landam masigi longmai student union village authority sing amadi isilina kai mai bil ke na people for animal da so mateng pang duna zugumba zwar habada awa batar ba miyoi singu people for animal mateng khradang pamangam basi people for animal ki chawthok sing ngai oi Iramdam kanba apunban pilupna haukiba December 13 Moirang Multi-Purpose Higher Secondary School da Mahirui Singi competition ama pangthokani haina tawramnaga pangthoktana leikhiba adu makhatana pangthokpa yararoi haina desamna khangali hiramasigi matangda sili langliba singa desamga punna phaminaduna wakhal taminakre competition asi yawnaba Mahirui Singna sangkhiba sanfam desam head office tagi January 9 phabugi munungda admit card puraga lawrba yagani hairi kanagumba mioi natraga Look amatana asigumba Mahirui Singda competition sinwi kudong jaba lawraga nungthak tawbiganu hairi tha asigi tang 13 da pangthokadoriba municipal amadi nagar panchayat mikhalasi senja thumja yawdana niyom chumna pangtho hannabagi wakhalonda santi gi khongchat ama ngasi Moirang Municipal Council Ward number 13 gi mafam singda miyamgi ba khongchat ama chatre Moirangi SDC Chirom Somendro na lamthakiba khongchat adu Moirang College ki Vice Principal Dev Singh amadi Associate Professor Subol Sawyaki NSS Unit Moirang College ki Mahirui Singna sinduna chatkiba miyamgi khongchat asina lakadoriba mikhal singda chawna kanaba phangani haina NSS Unit Moirang College ki miyot amana phongdokhe Boirei Laimarol Merapaibi Apunba Manipur gi General Secretary Oirambi RK Landhoni na manung matam sagan lekidabada Apunba Manipur kanba Imalub Angkilna awaba phongdokli Miyamna sakhang naraba filmmaker amadi music director amasu oiramba Wangkhaining Tempukri Mapal degi RK Jiten ngarang amadi ngasigi lonaba ahing yongyaida Masagi anab amadagi leikidraba filmmaker RK Jiten haukiba sahi ilising mga samapan humpu tareki megi anida poki maki hauzi masanupi amamam maki loinabi amadi maki apopa mapa lehauri RK Jiten da haukiba ilising ani tarani thoida basantagi nongalamde hairiba Manipuri digital film asida best music director ilising ani tarahumdaida maki film Western Sanskritan gidamak Best Film Award piduna ikai khumnaki mang lekidabada ngasi lamphel pate leba film forum Manipur gi office ta Manipuri film gi lamda thabak tawriba amadi forum gi mioi kyana minute ama awaba phongto buga loinana maki maphamda laishu katuna ikai khumnaki mase akhoi gi haininga leite haibadai mana ahanbada mase akhoi gi music director loina mana akhoi basanta nongalam dai dagi kari dagi adugi mamangda tawgiba compose ayamba Manipur gi mayamna sakhangna ba director sing sina puthokpa film sing sigi isai sing se ayamba mana tawbani aina sum khanbada ma akhoi gi film khaktagi oina ai isai samagi mathakta to oigane na khalle scripting si isai mayek ibasima ayam phajana knowledge le isai ade madi akhoi gi romantic kabini mana ithorok pase romance ki kaino simadi mana ibase phajai aina su ibani punba matamda nang iu romance di nang ibana phajai na ma ta ihali January 10 dagi 13 fawba Telangana da Humpumathoi suba Senior Men's and Women's Ball Badminton Championship ta saruk yarugadaba Ball Badminton Association Manipur gi Sanaroi amasung official kunmari ngasi Imphal thadokre Singjamai oinam thingal jalaiba ekhoi gi club tagi Manipur gi team asi ningombam Nilakumar nam thaki team asina mai paknabagi damak lupa lising taragi mateng su piki
नुपागी टीम की कोचना एन अरुण कुमार मैनेजर न पी बीरेनी नुपी की कोचना एल अलेक्स मैनेजर न तखेलंबम हरिमती ने एशिया की ख्वाइदगी लुनानबा खुंगंग अमा ओरिबा मेघालय की माउलिनोंग खुलदा चथरिबा लुनानबा सिंग यंगलगा मतौ तमदुना मॉडल विलेज अमा सेंगनबगी पांदमदा फयेंग ग्राम पंचायत की मियोय निफुना साबा टीम अमा ngasi मेघालय की दमा खोंसानख्रे फयेंग ग्राम पंचायत की प्रधान अंगोम गोजेंद्रोना लुचिंगबा टीम अदु एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी विंग की डायरेक्टर एस होमेश्वरना फयेंग बाजार दगी लमथाखी खोंसत अदुगा मरी लेनेना होमेश्वरना वफम क्या फोंतरकली मधुगी चनलोन चट अदु लुनान बगी अदुगा नीति नियम क्या से मधुदगी तमलकले हायरगा मफम सिदे मधुदगी हेन थोइदो हंदोकना अदि फजबा अदुगा अदि लुनान बा अदुगा ngसागी मीना तमयाबा अदुना सिंथानिंगाय ओइबियाबा अदुगुम्बा वाखलोन से प्रोडक्टने हायरगा मफम सेजा सोइदनमकी दि मधु उटकनी हाइबसे एगी थाजबा थमगे युआर हाबदगी सोक्तुना रिम्स हॉस्पिटल कनरिबसिंगदा बीजेपी महिला मोर्चा नेशनल के वाइस प्रेसिडेंट ए सरदाना लुचिंगबा टीम अमना हक्थेंगना यंगसिनबगा लोइनना सेल के तेंगबांग पीखरे खोंसत अदुदा बीजेपी महिला मोर्चा मणिपुर की लुचिंगबी क्या यावबगा लोइनना एग्जीक्यूटिव मेंबर इटोमबसु सौयाखी ए सरदागी माइकैदगी लैखिद्रबा अमसुंग असोपन नंगलबसिंगदा बीजेपी महिला मोर्चा ना थमोय सेंगना सौयारी फोंदरकली सही होमफुरोम सुरबा नावरेमथों खुलियम लेकाइदगी नोंगाइथेम इटो कोबा अहलमा ngarang midang yumdagi thokibadagi mafam khangdana mangkhre nupa si फुट 5 इंची 9 wangi kuchungawi masapai yumdagi thoki matamda khongra amubama setki jacket amubama litki kanagumuna miyo sibu thenglabirabadi manangna police station natraga phone number 8257974678 ta pau pibiu बांग्लादेश बॉर्डर का नंगना मेघालय की मनुंगदा मैतेसिंगना वाना हिंगहोबा आईएसटीवी न्यूज ता थेंगरे मखोयना मणिपुर सरकार अमदी मणिपुर मियामगी थौजालगी मियेंग ngahori हौजिकदी आईएसटीवी की पाउमें ताबिरबसिंगबा मुखना खुरमजरी